سبحان اللہ. موتی چن مہران جا کٹھ نہ کہیں کان. سبحان اللہ. اہائی کجرہان جا ہجے پرن جے پار جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بھٹائی تو جا شاعری بھٹائی واہ بڑی بدو جو شعر صدقہ. چوے تو دجے پکھی چوانی پرن جو تہلو ہنجن سالو. موتی چن مہران جا پو کٹھ نہ کہیں کان. اہائی کجرہان جا ہجے پرن جے پار جی. سبحان اللہ. ہانے بری انجا چوتھو شعر چاہیے. واہ سائیں واہ. انہیں جلا 7 دفعہ سبحان اللہ جو تو پو بدایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا علی. شعر بھی تو شعر ہے نا. پڑھن تو اس کا تمام پڑھا انصاف کر دو. سبحان اللہ. پڑھا سبحان اللہ. آتے تھا چاہو. سبحان اللہ. لطیف سرکار کو فرمایا بدو گھمی فری باغ میں چندن ہر جم چکو. سبحان اللہ. باغ میں ویدو تما کے سوے ہزارے قسمن جا گل ڈسن میں ہدا. ایک دیکھو ودیک گلاب چمبیلی رابیل نرگس لالو نازبو. سبحان اللہ. یہ گلن جا نالا ہے. سبحان اللہ. مولی محمد یوسف کا نالا ودھی کہیں دانے پر بدھائے نہ تو. سبحان اللہ. یہ گلن جا نالا نے بٹے تما بھی خرید سے. انہوں میں چندن بھی ہکڑو گلا کیا سبحان اللہ. ہے وہ ایڈو سوڑا جو جیڑی مل جو عاشق جی نظر پوندا سا دل چمن دست ہتھ وجھا سے پٹیا سا. متا ماسر امداد اچے آوان ماکھو اگ میں پٹے بنے. جا علی اکبر جابری نہ ماکھو اگے پٹے بنے. بڑے رو مارو دیکھو نہیں پٹے نہ بنے ماکھو کر بڑا. سبحان اللہ. بیٹا تو چوے تے انہی چندن گل جی باہری سوڈ سی تکڑ کرے ہتھ نہ وچ جاس وات نہ وچ جاس نک اگتے کرے او سنگ جاس نہ چو تے انہی میں اندر تھی کنٹا سیل ہدا. سبحان اللہ. بوتھ رہے نہ جھگی رتو چھاڑ کرے جدی دی تکڑ نہ کرے. سبحان اللہ. چلے گا سبحان اللہ. فری باغ میں چندن ہر جم چکو. ہر اگ دے بھٹائی تو نصیحت کرائی. تکے دو بھی کمینو منافق قرب جائی تہمو بھی نہ لاہ جو شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیڑی تے شاعری ہے. سبحان اللہ. چوے تو گھومی فری باغ میں چندن ہر جم چکو. کے دو بھی کمینو منافق قرب جائی تہمو نہ لاہ جو شک. تہ کا بھلو اک جو سیکے رکھ جے صورت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ تو انہی اکھو تو اک بھلو دی. متے میں سور پوئی جنوری جی تھد لگی ونجی کیلے میں سور پوئی. اک کے تیل جو ذرو مکے باہ تے سیکڑو نہیں کرے متھے سا بدھندے نہ 5 منٹ متھے جو سور تے لہدوئی. سبحان اللہ. انہاں جو ظاہر بھلو ڈسی کرے مر جائے نا یہ ایمان کھوں خالی تھی متا توکھے بھی خالی کرے چھڈنی. اے سمجھنی کو نہ. سبحان اللہ. ارے ہلو بھلا دشا بجے پھاٹک تے ڈانڈ بھجایا علی بھلا تو ہلو ایکڑو بھان کیو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. جیڑو انسان اقرار ہی مومن کی نشانی. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جکا زبان تے گال کرے تے دل سا بھی وہی گال کرے. سبحان اللہ. دل سا بھی وہی گال کرے. پر اسا جا بھی ویچارا سنڑی سادڑا جے کنے بھل جی ویندا تھن سائیں تما تا
انہی رات انہوں کے لئے باہ بارے دن پر سائیں انہوں میں یہ گالی کون اساں ویا سے قرآن صلاة بھی پڑھنے پیا بیو تا رائے بندے تا پٹھی ہلنی وہ خبر پہنچ بیو سائیں مجھو بھاپ گھومی آئے تھی رامنڈے پویوں بیٹھو تو یہ خیال ہے بھلا گال بدھو بھلا جے صلاة جو پڑھن پئے تو صلاة کیڑی بے پڑھن چاہے صلاة کیڑی بے پڑھن چاہے درود ابراہیمی بے پڑھن تو جے کو نماز میں پڑھ پوا بھلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ چاہیے اسا کے یا خبر ہوئی توا سے کھاریو ہو تو ماں وری چیو مان تو بھلا توا یا صلاۃ چوندا پڑھو جے کہ سنی پڑھندا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ارے بابا یا نہ پڑھندو کرے گناہ ہوا چھو چنتے یہ جو علیک جو لفظ آنے میں الصلاۃ والسلام علیک ایو آہے مخاطب جو سیکھو حضور اساں جے سامنے آہے کہتے جو اساں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ چاہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور جڑے سامنے ہوجے دا سا چاہو نا بابا تو پا جن کو پوچھ جاندے با کئی علیک مخاطب جو سیکھو وہ حضور ہوجی اسا جے سامنے دا سا علیک یا رسول اللہ چاہو نا اسا بیٹھا ہو رائے بند میں ہو بیٹھو مدینے میں سبحان اللہ کہتے ہیں حضور اسا جے سامنے باقی اصحابی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ چودا جو اصحاب نے آڈو نبی سائیں ہوں تو ہن ہانے نہ ہے کہ ہانے علیک چمڑو نہ ہے سبحان اللہ تو انہی سنی اساں جا بھی وائز بدھا ہن چست بلا ہنے ما عالم کنا پر ہکڑو موجو بھی عرض بدھو چیچو چنگ بلا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک سبحان اللہ ایو جے کو اتحیات میں اللہ کا جو لفظ آئے پو ایو بھی تو مخاطب جو سیکھوا پو ایو نماز میں تمہاں چھوٹا پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ بابا علیہ کا ہوتے بھی مخاطب جو سیکھوا ہے بھی مخاطب جو سیکھوا نا اور سچ کرے پوچھو تو امام غزالی جڑے جوان پانچے تصنیف تھل کتاب احیاء العلوم میں لکھو ہے باطنی نماز دی شرطن میں تو جہی وقت تمہاں نماز میں اچو نا آئے اتحیات میں بھی اندوا مانو پڑھن شروع کرے نا کہ وَأَحْضِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَخْصَهُ الْقَرِيمَ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ امام غزالیہ بالکل سجبہ گروہ روشن لکھو ہے تو جدے تمہاں تحیات پڑھو اے السلام علیکہ ماری جگہ تے اچو تو پانچے دل کے اندر حضور کے حاضر سمجھی کرے تو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جبدا گئے اور ارتھ میں پانی جی تمہاں جو انتظام ڈاڈو بھلو آ جو تک سو بجلی بند تھی وہی تمہاری لاؤڈ بھی انجا حلن پیا شاید بیٹری تے آئیں یا کہ بیٹری سسٹم تے آئیں بجلی آ سکیں بجلی آ سکیں بجلی وہ اندھے چھوٹی ٹھیک ہے بس وری روشنائی تھی وے دی تمہاں بلند آواز آئے جو دفعہ صلاة سردار دے پڑھو بلند آواز آ بلند آواز آ حالے تو بولا انتر ہے حالے ماں سوا کلاک تکیر کئی آیا آدھ کلاک ہنما کے گل ہے جو تھوڑو مختصر میرا شاہ کیاؤں میرے گالیوں بری اکھیں جادے جو پی تھی وجہ دوستات امداد باگو رسا بھی کھیتر جیتا بنا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے خوش رکھے آباد رکھے اسا جو صرف رگو چون ایو ہے تو عبادتوں کیا کہو تھا ریاضتوں کہو تھا نیک تھا پن جو تیاں جکڑے نا توا کے شیطان جو چوکو نہ ہوجن نا او توا مدینے والے جا عاشق پن کی پاؤ ولین جو ادب و احترام کیو نا خدا جے ذات جو قسمات یقین ڈٹھے جو توا اڈرو توا کے سجو جہان ڈسے سبحان اللہ پاکائی آئے ان کے جے کو پانچے بانے کے راتوں رات وٹھی ویو مسجد حرام کا مسجد اقصی پائی
हाणे अल्लाह ताला इहो मेराज पंहिंजे महबूब खे करायो छो? उन्हीअ में हिकु हिकमत नाहे, सवे हिकमतूं आहिनि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ॾाढा त चयो सुभान अल्लाह। छो अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब खे मेराज करायो? कई इन्हीअ में हिकमतूं आहिनि, कई इन्हीअ में राज़ आहिनि। हिकिड़ी रुगो हिकमत ॿुधो जेका तक़रीबन अधु कलाक हलंदी। सुभान अल्लाह। हाणे हिक ॿिए खे चवनि दादा मरी विया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। केॾा त इहे आशिक़ रसूल आहिनि, ट्रैक्टरनि जे मथां, डाक्सननि जे मथां मदीने वारे जो इश्क कीअं बीठा पिया ॿुधनि। सुभान अल्लाह। अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। बदलायो बदलायो, सिर लॻे जेसि ताईं सिरीअ में साह हुआ, मरी वञूं त मरी वञूं। सुभान अल्लाह। तेरी मर्जी पे मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होगा दफन जन्नत इसको कहते हैं। हाणे बा हिकमत ॿुधो। अल्लाह जे ज़ात बाबरकात जा कमो पेश नबी सगोरा 1,24,000 दुनिया जे तख़्ते ते आया। अल्लाह मोकिलिन, कंहिं मोकिलिन? अल्लाह मोकिलिन। मुंहिंजा नबी तव्हां वञो। हे मुंहिंजा बाला आहिनि, अखियूं ॾिसण वारियूं मां ॾिनियूं तमान, ज़बान ॿोलण वारी मां ॾिनी तमान, लखनि करोड़नि जूं नेमतूं मां ॾिनियूं तमान। पर हिननि खे ख़बर कान्हे त हक़ीक़ी असांजो रब कहिड़ो आहे, के हथनि जा पुत्र, के सिज चंड जे पूॼा में, के पिपरनि जे पूॼा में, के पाणीअ जे पूॼा में। वञो तव्हां उन्हनि खे चओ वञी त इहे तव्हांजा ख़ुदा न आहिनि, ख़ुदा उहो आहे जंहिं ज़मीननि आसमाननि खे पैदा कयो आहे। उन्हीअ जे दरबार में झुको, असांखे नबी करे तव्हां ॾे मोकिलियो अथई। असांजे मथां कलमो पढ़ो त असां तव्हांखे जन्नत जो मालिक बणायूं। सुभान अल्लाह। वाह सुणा। वञो पूरो पूरो तवजो कजो हेॾे। पोइ नबी सगोरा आया, जेॾी महिल जो अचे तबलीग कयूं त ख़बर थी त उन्हनि काफ़िरनि नबीअनि खे छा कयो? ख़ामोश। सुभान अल्लाह। छा चयो? साईं हाणे ठीकु आहे, तव्हां तबलीग कयो था, असां पंहिंजो मज़हब छॾियूं था, तव्हांजे कॾ लॻूं था, पर असांजा बि कुझु शर्त आहिनि। मञो चओ। चई त जंहिं अल्लाह तव्हांखे असांजे नबी करे मोकिलियो उहो अखियुनि सां ॾेखारियो, असां ॾिसूं पोइ ईमान आणींदासीं। सुभान अल्लाह। वॾो सवाल आहे, वॾो सवाल आहे। इहो कहिड़ी क़ौम नबीअ खे चयो? ॿुधो क़ुरान। अल्लाह ताला तो फरमाए थो त वाइज़ कुल्तुम या मूसा, सुभान अल्लाह। लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं यादि करियो, जॾहिं तव्हां मूसा कलीमुल्लाह खे चयो त ओ मूसा, असां तेसि ताईं तुंहिंजे मथां ईमान न आणींदासीं जेसि ताईं ज़ाहिर ज़हूर अखियुनि सां रब खे न ॾिसंदासीं। ठीकु आहे, तूं आयो आहे चवे थो त अल्लाह मूंखे तव्हां ॾे नबी करे मोकिलियो आहे। ॾेखार अल्लाह अखियुनि सां त असां ॾिसूं, पोइ असां तुंहिंजे मथां कलमो पढ़ंदासीं। मूसा कलीमुल्लाह चयो त ॾिसी न सघंदव तव्हां, असां न ॾिसी सघंदासीं न। चवंदा चई चङो ठीकु आहे, भला ॿी ॻाल्हि मञ। कहिड़ी? हे तोखे असां कम ते तो ॾिठो त। सुभान अल्लाह। तोखे जो अल्लाह मोकिलियो त वञी फिरौन खे तूं तबलीग कर, तो ॾिठो आहे उहो ख़ुदा? मूसा चयो त यार ॾिठो मां बि कोन्हे। सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। क़ुरान आहे। चई त जेको न अल्लाह असांखे ॾेखारे थो तो पाण बि न ॾिठो आहे, असां अहिड़े अल्लाह जे मथां छो ईमान आणींदासीं, तो तुंहिंजे मथां कलमो पढ़ंदासीं। इहे अबू जहल बि मदीने वारे खे चयो हो, हिन ॻाल्हि ॿुध, उनखे बि त 24 कलाक हिननि वांगुरु तिॾो हूंदो हो न, धव धवा धव धवा। पोइ छा थो चवे? चवांसि थो त चंड चीर त आङुर थो खणे त चंड उते चीरजी थो पए, आङुर थो खणे त वयल सिज मोटी थो अचे, रस्तो वठी थो हले त जबल थ्रू तो सलाम था पढ़नि।
ونن کے سد تھو کرے تو قدمن میں کری کلمہ تھا پڑھن سبحان اللہ پتھرن کے حکم تھو کرے تو ماڑھلو واگڑ پاڑی جے متو ترندا تھا جن پاڑے پتھر پاڑی میں بڈا دعا کرندو ہے بڈا دعا نا پر مدینے وارو سد کرے پتھر تے ماڑو واگڑ ترندا سبحان اللہ اللہ اکبر وارے واہ جو عاشق لب مبارک لب سمجھو تھا لائن سندھی میں تھک مبارک وری وڈی ادب جی ڳالहि تونجی تھک کے منجی تھک کے ولی ہے سید بیٹھا ہے نظر محمد شاہ وا ہن جے تھک کے مبارک نہ چیبو پر حضور جے تھک مبارک تھک کے مبارک چیبو سبحان اللہ بے شک تجھے پیشاب کے مجھے پیشاب کے مبارک نہ چیبو حضور جے پیشاب کے بھی مبارک چیبو سبحان اللہ برحقہ ہے او ہکڑی گال بدھی چھڈیو کن کھولے بدھو کھڑی جو خصائص کبرا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حدیث مبارک آندیا سیوطی جڑو تڑو نہ ہے مفسر بیا محدث بیا مورخ بیا فقیہ بیا جہے 14 فنن میں 900 کتاب تصنیف کیا ہے ائی 72 مرتبہ سجاگی میں رسول اللہ جو دیدار سبحان اللہ یہ جو کو گال لکھندو کہ ماں کے طاقت جو رد کرے سکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ پیر چاہو تو بدھایا وا کاٹھے تھا چاہو سبحان اللہ نبی سائیں جی بانیا ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نالو تھا چوے تھی تفقمت من اللیل سبحان اللہ قمت من اللیل ماں رات جو اٹھیا سے وَأَنَّ أَدْشَانَتُنْ انج لگی ہی ڈاٹھی چھا حاویلی مبارک تے جاجاں پئی تک تے پانی ملے تو ماں پیا پچھاڑی بارے دور میں وقت میں مدینے کے سائیں جو ایکڑو پیالو ٹھیل ہو لکڑی جو انہی میں پان پیشاب مبارک فرمائیدہ ہا سبحان اللہ مدینے جا سائیں جو اٹھیا ہا تپا جو پیشاب مبارک انہی لکڑی جے پیالے میں کرے چھجو ہونے بانی تھی چوے تو ماں جو اٹھیا سے تو ماں کے جو انہی لگی ہی حلدی ویست انہی پیالے میں ماں کے پانی نظر آئیو سبحان اللہ سبحان اللہ ہی جو ماں نظر کرے ڈٹھو یہ تو پانی آ انہیں کے خبر کہا نہیں تو رسول اللہ جو پیشاب مبارک آ سبحان اللہ بہرحال ہو پانی تھی چوے تو جیتی کو دنیا میں ہوئیو ماں پی ویسے ہاں پی جو ویسے تو فلما اصبح اخبرتہ سبحان اللہ صبح جیڑی مل جو تھو تو ماں یا مدینے وارے کے گال کئی تو مجھا سائی مارا تو تھیس ماں کے لگی ہی انیا ہن لکڑی جے پیالے میں پانی جے کو نہ پیو ہو وہ سائی ماں پیتو ہو رات سبحان اللہ تو مدینے جا سائی پریشان نہ تھیا غمگین نہ تھیا حدیث پاک جا لفظ ہے تو فتحک مدینے جا سائی کھلیا سبحان اللہ چا کھلیا مرکیا پانا فرمایا ہوں تو یہ جے کو پانی تو سمجھو پیالے میں یہ تو پی بھئی رات جی ہاں سائی پانا فرمایا ہوں تو یہ تو مجھو پیشاب مبارک ہو سبحان اللہ یہ مجھو پیشاب مبارک ہو تو نبی اسائیں یہ پانجے بانیاں کے نہ چیو تو ہاں جان بیمار تھیاں آنڈا کپیائی گردہ خراب تھی دئی جلندر ٹی بی سلح تھی دئی کھلو نا سبحان اللہ ہانے وارو کر ایڑی کا شے کھا تو الٹی اچئی کائے کر
تو کچھ تو باہر زہر نکرے پیشاب آ سبحان اللہ گلائنی کو نہ باقی بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ گلایا نا سبحان اللہ نبی اساں یہ بھی نہ کہ اس بلا نہیں کرے ہیں انگور کاکڑے میں ہن کڈو باہر کڈو نہ سبحان اللہ بادشاہ جو قدم بارن کے بعد میں سیٹسفائی کر دکھی گالا سبحان اللہ کٹ بار نبی سائیں یہ بھی نہ فرمائے بلک پان فرمایا اس نے گال بدھو ایو ہویو تو منجو پیشاب مبارک پر جے کدے تو بھل میں پی ویا ہے تو کے پیٹ میں درد نہ تھی تو پر تجھے ستن پیڑ کے پیٹ میں سور نہ پڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ واہ سونا واہ شاباش کیا دو جنے اے حضور جو پیشاب مبارکہ تما عاشقن کے دیا گال بڑی پر ہے خبر بھی صبح جو چھاٹ چٹ دیندا یہ کہڑو مولوی گھرایا ہوا جو نبی صاحب جو مٹر پیاری دو بتے پاجن صاحب نے کیو پاجن بانن کے او ظالم تو کہ گال سمجھ میں نتھی اچے تے زبان پاڑو پٹی کٹھائے ہے حضور جو پیشاب مبارک ابو جل چوے لبا مبارک تو مدینے پاک جے کھارن کوہن میں بٹھے تو مٹھا پڑائے تو چھڑے چھا چواں سے ہے اور واقعی یہ تھو مدینہ شریف میں اصحابن کوہ کھوٹو ہوٹنے سال گھڑا سال جیڑی ملے جو پانی پیتا ہوں تو کھارو زہر اصحابن جو دھانے جا گئے اللہ کہ یہ کون چودہ مولا ہے اسا تو جے یار محمد جے کرے تکلیف کیسے اصحابن جے کرے تکلیف کیسے مسافر تے تھا ونجن جنگ تے تھا ونجن جہادن تے تھا ونجن پانی پیدا وضو کندا غسل کندا اٹھا پیدا ویٹ پیدا گھوڑا پیدا مولا یہ اسا جی محنت صاحب نہ پئی اسا پاجے لا تے کوہ نہ کھوٹیو ہو تو جو محبوب جے جماعت جے لا کھوٹیو ہو اڑا خدا کے یہ نہ چیو خدا انہوں نے 14 ہلو تو سائیں نے تھا سبحان اللہ چاہے بہت مصیبت آئی مشکل وارے وقت میں اصحاب نبی دے ویدا یہ مسئلہ تو حل کرائی دا سبحان اللہ سبحان اللہ سدھو آیا نبی سائیں وٹے سائیں اسا 3 سال کوہ کھوٹیو وا پانی کھارو نکری پیو وا مہربانی تھے دعا کیو پانا فرمایا تو تھو ما کے ہلو دیکھاریو کوہ آیا سائیں کوہ جے متاؤ ہے کوہ ایڈو پانی زہر صفا کھارو نبی سائیں دعا نہ گری تالا سائیں لگے مٹھو کر نہ ہیرے مارے دو سبحان اللہ لبا مبارک کڑی کرے کوہ میں بٹھو پالا فرمایا صاحب نے کہا ہانے پانی پی دسوس کڈو پانی جو کڈی پی تو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈا تا انہوں نے نعمت نجائیے سعودی حکمران نجدی وہابی بے قدر آہل جو وہ کوہ ہانے بند کرا چھڑیو تھا لٹائی چھڑیو تھا تعالیٰ نے کہ پیر لگو ہو جنگ میں دونوں باہر نکلی بس اکھ وجی ہد پئی تریت ہی کھیو آیو محبوب کے جے تیر لگو وا اکھ نکلی پیا ہانے مارو تنجے اصحاب کے کانو چودا پو ما کانو ہو جا پانا فرمایا ستم نہ اکھ رکھ ساگی جگہ تے ہت نہ کہ نبی اسا جو لب ہے سہن اکھ کو ودی کہی پئی کم کر سبحان اللہ سبحان اللہ بری بلا جابر دعوت کئی نبی جی کئی آئی باڈا اس طرح جون جو اٹو ہو ہکڑو ننڈڑو چیلو ہو پانچ گھر والی کے جن مانی تیار کر تو ماسائیں کے وٹی جا نگر کرایا ٹھیک ہے وری نبی اسائیں یہ مدرسے جا کے شاگرد اصحاب صفا سب کہیں دا اچو جابر دعوت کئی 2000 اصحاب کڈ لگا سبحان اللہ سبحان اللہ روایت مشکات کی روایت میں 1000 اصحاب ہے یہ روایت میں 2000 بھی آیا ہے جابر کے گھر پر
जाबिर जो ॾिठो सुभान अल्लाह। साईं खे अचे अर्ज़ु कई त महबूबा जी चईं मां त तव्हांजी दावत खणी हुई। साईं अचनि त मां महबूबा खे लंगर कराया। पोइ जेको मुंहिंजो मिसकिनी हाल हुयो साईं मां दावत कई हाणे जो त 2000 असाबी जो वठी आयो आहे त मुंहिंजी ख्वारी थी पई। सुभान अल्लाह। सच बि आनी सच बि आनी नबी साईं जा सहाबी को बेटे जे चतोल वांगुरु नवाब फरमाइदार त ॾह त हुते जो हुते 10 चला को देर न कर ऐं जे लथ खणंदा पहुचनि जे मथां त 1 कलाक में हीअ मानी करे जो ना। सुभान अल्लाह। छा कयां? नबी साईं फरमाए ॻाल्हि ॿुध तो मूंखे पत्थर बदल ॾिठो न पेट मुबारक सां। हा तुंहिंजे दिलि चयो त मां लंगर करायां साईं। हा साईं चए हेॾे नज़र तो कान कई त अपी त इंद रबी जुते उमनी रबी वई अस्कीनी। सुभान अल्लाह। मां राति पंहिंजे रब वटि वञी रहंदो आहियां। कहिड़ो ने मुंडो आहे जेको राति जो रब वटि वञी थो रहे थो। कसम जी रब जो सच थो चवानी ग़लत थो चवानी। बेशक पाण था फरमान मां मुल्ला रहे मस्जिद में मुल्ला रहे हुजरे में मवाली रहे मकान में को रहे होटल ते को रहे ज़ाल वटि को रहे ओताक ते को रहे बंगले ते मोहम्मद रहे रब वटि। सुभान अल्लाह। तो पाण फरमायो त जाबिर मूंखे खाराईंदो बि रब आहे पीआरींदो बि रब आहे पर हाणे तो दावत कई तूं घबराए न ताम जेको तो तयारु कयो आहे तूं हेॾे खणी आ। साईं मां तुंहिंजे नाम ते शुक्र सुभान अल्लाह। साहब कुझु खणी आए जैसे हे हाल प्रिया नाल मदीने जे साईं हेॾे न रखो पंहिंजी चादर मुबारक हीअं उन काम जे मथां न विधी जे विझल हा कंहिं असाबीअ खे चवंदा त हितो इहा हथ हलाईंदो कढंदो तूं ॾींदो वञी क़यामत ताईं न खुटंदो। ईअं बि थी सघे पियो मदीने जे साईं उन ताम जे मथां दुआ बि न घुरी त मौला बरकत विझेसि त हे मुंहिंजा सभु असाबी कान न मदीने जे साईं लिप मुबारक कढी थुक मुबारक कढी करे उन ताम में विधी पाण फरमायूं त हाणे मानी हला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। त कहीं असहाबी वरी हेॾे जेको थुक ताम में विधी तो असांखे खाराए। सुभान अल्लाह। कंहिं असहाबी इहे मुंहुं मोड़ कई न साईं। न जेॾी महिल ताम खाधऊं त ॼण जन्नत जा पे खाधा खाधऊं। सुभान अल्लाह। हा ॿुधो ॿुधो 2000 असहाबी खाई जो करे मानी ओतिरी पई हुई। पाण जाबिर खे फरमाए हाणे ताम खणी वञ पाण बि खा पंहिंजे बचन खे वञी खाराए। हाणे जहिड़ो नाहे क्लेशन कोफ असां वटि नाहे रिपीटर असां वटि नाहे पिस्तल असां वटि नाहे माउज़र असां वटि नाहे दहशतगर्द असां न आहियूं। ॻाल्हि जा लफ़्ज़ आहिनि ॿ। तव्हां जेके चओ था त नबी असां जहिड़ो आहे असां था चओ त तव्हां जहिड़ो नाहे। जेकॾहिं तूं दावा थो करे त असां जहिड़ो आहे त पोइ तूं थुक कढी विझ ज़ाल जे ताम में अॼा जे वई खाई त असां कूड़ा तूं सॼो जे तोखे मोटड़नि था कयूं अंधो त पोइ तूं मुहम्मद जहिड़ो नथो थी सघे। त पोइ तूं मुहम्मद जहिड़ो नथो थी सघे। नारे तकबीर। नारे नथो थी सघे। न न कसम तव रब जो जंहिंजे लिप में इहो कमाल आहे त उन जे ज़ात में कमाल छा हूंदो। सुभान अल्लाह। और तोखे असांजे लाइ गाॾियुनि में लिखियो पियो आहे त थूकीअ मत ॻाल्हाइनि नथा। रेल गाॾी में लिखियलु हूंदो आहे न खंगाराए को न फिटी कयो थुकूं हिते फिटी न कयो जरासीम फैलबा बीमारी वधंदी। मवालीअ जे लाइ त सख़्तु मना हूंदी आहे त इहो अफ़ीम वारो दोगो हिते फिटी न कजाए। कुर्बान वजह तुंहिंजे लिप मुबारक तो। सुभान अल्लाह। जंहिंजे लिप में इहो कमाल आहे त उन्हीअ जे ज़ात में कमाल चाहे अफ़सोस आहे जो तूं उन महबूब खे का शइ नथो सम्झे। सुभान अल्लाह। अरे अबू जहल चयो त हाणे मां बि ईअं छो न चवांसि त बसि मूंखे अलाह ॾेखार पोइ ईमान आणिया भॻिदो त सभु कुझु करे वञे थो।
सिधो महबूब जे दरबार में आयो पाण फरमायो त दे हवाल चई सभु ॻाल्हियूं छॾनि हिकिड़ो अर्ज़ु खणी आयो आहियां रुगो मूंखे अल्लाह ॾेखारे त मां ईमान पढ़ा तुंहिंजे मथां कलमो पढ़ा ईमान आया नबी साईं फरमाए त तूं मुंहिंजो अल्लाह ॾिसी न सघंदे ठीकु आहे भला जेकॾहिं मां तव्हांजो अल्लाह नथो ॾिसी सघां पियो त मुंहिंजे पुट खाने ॾियल भला मुंहिंजा त ख़ुदा ॾिसो हली न लात मनात उज़्ज़ा हुब्बुल यगूस यऊक टेकूमल टाकूमल फिरबोमल सुभान अल्लाह। हिकिड़ी ॻाल्हि न मञंदो या मूंखे पंहिंजो ख़ुदा ॾेखार या मुंहिंजा ख़ुदा ॾिसो हली नबी साईं फरमाए सदा तुंहिंजे पुट खाने ॾे बिना हलंदासीं इहा कहिड़ी ॻाल्हि न के हथ सुबुह जो शाम जो ॿिए ॾींहुं बगो बीठो आहे अलाह साईं फरमायो जिबरील खे त जिबरील सुभान अल्लाह। चए ॾिसे थो आओ साईं मालिक साईं फरमाए तारे ॻाल्हि ॿुध भाॼो सुभान अल्लाह। वञी मुंहिंजे महबूब खे चओ त साॻे ॻाल्हि जे लाइ अबू जेल अचे वठो तव्हां अॼु बुत खाने में वञिजो महबूब वञिजो सुभान अल्लाह। जिबरील अचे मैसेज ॾिनो या पोइ पहुचायो रब जो हुकुम अथव अचे वठो अबू जेल तव्हां बुत खाने ॾे वञिजो पाण फरमाए त असां बुत खाने ॾे वञूं हा अलाह जो हुकुम आहे बिस्मिल्लाह खे न थिए अदा हे बि अची पतो ॾे हवाल साॻिया ॻाल्हि जे लाइ आयो आहियां ख़ुदा ॾेखार मुंहिंजा ख़ुदा ॾिसो हली पाण फरमायो त तयारु थी तुंहिंजे बुत खाने ॾे हलूं था चई 5 मिंट मूंखे मोहलत ॾे त मां मके में पढ़ो ॼाओ सुभान अल्लाह। हुननि खे रुगो सार इहो हो सरदारी असांजी राज असांजो भाग असांजो सभु कुझु असांजो वॾे रब असांजी हाणे यतीम थी करे माउ जे पेट में हो त पीउ मरी वियुसि थोरो वॾो थियो त माउ मरी वियसि चाचनि वटि परवरिश थियसि न भेण अथसि न भाउ अथसि यतीम थी करे असांजो राज फसे वियो जाओ थिए सुभान अल्लाह। हाणे बि जेको वॾेरो चवे दातन जलसो करायो यार उन्हीअ जे सॾ ते अची पब्लिक आवाम गॾु थी आहे सुभाणे वोट ईंदा थींदो वक़्तु त इहे दातन खे सभु वोट मिलंदा तौबा तौबा अल अमान वल हफीज़ अचे माण्हुनि खे चई करे मारो कयो अचो जेको असांजे पुटनि खे वधि घटि चवंदो हो कूड़ो थो चवे अॼु उहो पाण हले थो सुभान अल्लाह। सभु काफ़िरनि जे मन लॻा त हाओ मुहम्मद हले थो चई हाओ ॾे हले थो अचे काफ़िर गॾु थिया हेॾो मदीने वारे फरमाए त उथी अबू बकर सुभान अल्लाह। अरे हेॾे ॻाल्हि त ॿुधो अलीअ जो नालो थो खणा पियो त इहा ॻाल्हि थी पई ऐं अबू बकर जो नालो थो खणा त नासूं था खोटियो इहो नारे तकबीर क़यामत सुबह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सां मुलाक़ात करे महबूब मोटियो हो न रब फरमाए त मुंहिंजा सोना इहा ॻाल्हि मेराज जी कजाए वञी कजाए डजी जाए टप जाए के कोन सुभान अल्लाह। अर्ज़ कई त मां हुकुम जो पाबंद आहियां कंदुसि पर हिकिड़ो अर्ज़ में रब चुस्त चई इन क़ौमी ला युसद्दिक़ूनी मुंहिंजी क़ौम हिन जी तस्दीक कंदी कान त मां त खणी लख दफ़ा कंदुसि ॻाल्हि सुभान अल्लाह। पर मुंहिंजी क़ौम हिन ॻाल्हि जी तस्दीक कंदी कान का त रब थो चवेसि पियो त इहो सद्दिक़ अबू बकर वहुव सिद्दीक़ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह हक जारियार जिंदाबाद या अल्लाह। रब फरमाए त ॿियो जेकॾहिं को तस्दीक न कंदो त अबू बकर कंदो सुभान अल्लाह। अबू बकर तस्दीक कंदो ऐं इहो सिद्दीक़ आहे इहो कंहिं चयो वात खोल अल्लाह चयो साईं आया अचे ॻाल्हि जेॾी महिल जो कयूं अबू जेल चयो त ॻाल्हि ॿुधो
اج ابو بکر کے گولے کاتے آ کیڑی گال کیڑی گال کیڑی گال سبحان اللہ ابو بکر کے گولے لگاؤں یہ دیا گال بدھی دی کہ کیڑی کہ ان صاحبک یزعم انه جاء فی هذه الليلة من مکہ الى بیت المقدس سبحان اللہ تم جو ساتھی تم جو یار دو بارو نبی تھو چوے گمان تھو کرے تو اج رات ماں بیت المقدس ویو بھی آیا وری واپس موٹی بھی آیا ہے سبحان اللہ چوے تو 8 سال کی رات ہی موٹی آئے تو بسترو گرم ہو کڑو لڈے پہ وضو جو پانی وہے پہ سبحان اللہ برحق جنت ڈٹھی تم دوزخ ڈٹھو تم صدرت المنتہا دے جبریل بھیجیو اسرافیل موکلائے ویو میکائیل موکلائے ویو براق پوئتے ہٹی ویو رف رف تے چڑھیا سے بیت المعمور میں ملائکن کی امامت کرائی سے عرش اعظم تے پہتا سے متھے ٹپیا سے لا مکان تے جاتے مخلوق پہنچی نہ سکے سبحان اللہ تھکا صاحب بھر چاچو چلے ہرے ابو بکر فرمائے وکال ذالک واقعی مجھے آقا یہ چاہیے سبحان اللہ کالو نعم اکل جے اندھا نے چیو ہاؤ چوے تھو چیو تھئی صبح ساجے سبحان اللہ تو ابو بکر بنا کہے رو کٹو کجے سوچ نہ جے ویچار نہ جے کافرن کے سینوں کھولے چو تو پو لقد صدق مجھے سائیں سچ سبحان اللہ اے ابو جہل نے گال بدوے تو ایا گال تو کرے نا کہ ہاں ابو بکر تو چوے تو انی لاصدقه بابعد من ذلك یا تو معراج جی جگہ گال کرے ماں تصدیق کئی تو مجھے سائیں سچ چوا پر جے انی اکھوں ودھیک کا بدال مجھے مدینے وارو کندو نا جکا عقل جے خلاف ہوندی تو ماں انہی جے لا بھی تصدیق کر سبحان اللہ چاہیے با ہے دورا چڑھ اتھو دھلو اے دورا ہے اللہ اللہ ابو بکر اتھو ہلندا سے پتہ کھانے دے حضرت سائی ہیڈو محبوب اگ میں تھا پونیوں جماعت ہیڈو ابو جہل اگ میں تھو پونیوں جماعت عاشق کلام کھڑو چبے تو ہے ادھر بھی آدمی سبحان اللہ سبحان اب ہے ادھر بھی آدمی چوے تو ظاہر میں دے دے بھی انسان آہے دے بھی انسان آہے دے بھی بشر آہے دے بھی بشر آہے دے بھی مان ہوا ہے دے بھی مان ہوا بہت بپیر باکیوں بکر نجڑا سائیہ کے تیرا ابو جہل کے ہے ادھر بھی آدمی اور ہے ادھر بھی آدمی پر اس کے جوتے پر چمک اور اس کے منہ پر کچھ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صدقو وجہ وٹھوڑتا ہوں یہ محبوب جی تعریف کبھی تمام سبحان اللہ جب ایک تو مدینے والے سائے جا جتی مبارک منورت لاٹوں پہ نکرن جے کا آسمان تے پئی وجن او ابو جہل جو بوت ورنہ ورنہ ڈاڑتا ہی تھم ہلے تا تھو پر اللہ بت بھی نہ پی ویندا سبحان اللہ وہ عاشق تو چوے کو کدے پارو تھے وانگڑ جڑو بوت تھی پیو ونے سے کدے سکل پاکڑ جڑو بوت تھی پیو ونے سے عاشق تو چوے د پال سرخی اکا سوا لال لپ محبوب جا سوا سبحان اللہ لال لپ محبوب جا تو تبہ جو بوت بسو بے ادب محبوب جا سبحان اللہ محمد تو مملو ہم سریہ میں حیف تھئی تو محمد تو مملو سبحان اللہ
हम सरीअ में फथई हिकु लक़ब तुंहिंजो लाबी लख लक़ब महबूब जा तू त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा पान सुर्खीअ खां सवाइ सुभान अल्लाह भागवारनि ऐं निभागनि जी नटहदी भेटया सुभान अल्लाह भागवारनि ऐं निभागनि जी नटहदी भेटया छो जो तुंहिंजे पीउ ॾाॾे खां वठी हसब नसब महबूब तू त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा सुभान अल्लाह पान सुर्खीअ खां सवाइ सुभान अल्लाह पंहिंजे मर्ज़ीअ ते ख़ुदा मखलूक जा चेहरा चिटा सुभान अल्लाह पंहिंजे मर्ज़ीअ ते ख़ुदा मखलूक जा चेहरा चिटा संदसि मर्ज़ीअ मुताबिक़ वसफ़ सफ़ महबूब सुभान अल्लाह तूं त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा सुर्खीअ खां सवाइ सुभान अल्लाह सूह में सुहिणे खां ज्यादा सुभान अल्लाह को बि सुहिणो कोन सूह में सुहिणे खां ज्यादा को बि सुहिणो कोन इन्हीअ जे करे पंहिंजा हथ फरमाइया हथ पाक रब महबूब तू त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा सुभान अल्लाह सुर्खीअ खां सवाइ सुभान अल्लाह चौधो हद चंड जो ओला खां वापसि आयो चौधो हद चंड सिजो ओला खां वापसि आयो मोजज़ाए ॿई ॾिठा सारे अरब महबूब तू त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा सुभान अल्लाह तू बि हिकिड़ी राति चंड जो लाहिको जो तो हिसाब सुभान अल्लाह आजकल न खड़ियो अथसि तू बि हिकिड़ी राति चंड जो लाहिको चोथो हिसो आ करे ॾेखार अॼु के कम अजब महबूब जा सुभान अल्लाह तू त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा सुर्खीअ खां सवाइ सुभान अल्लाह इल्म में आही करो पर अकुल जो कोन्हई सरो इल्म में आही करो पर अकुल जो कोन्हई करो हिन महेसर जे मथो लख कुर्ब महबूब जा तू त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा पान सुर्खीअ खां सवाइ सुभान अल्लाह बुत खाने के दरवाजे ते पता अबू जहल अर्ज कयो साईं करीमन खे 5 मिंट साईं तव्हां हिते बीहो मां अंदरि वञा पोइ जेॾी महिल सॾु कयां मां पोइ अचिजो कान फरमाई त ठीकु आहे अबू जहल वियो अंदरि बुत खाने में वञी बुतनि खे सजदे में किरी पियो जेको तव्हांखे पूरो चवंदो अथव वधि घटि मके जे बाज़ार में चवंदो थो वधेव हाणे पाण हली आयो अथव वधीक भारत अथव साईं खे अर्ज़ु कई साईं तव्हां हाणे अंदरि अचो
جیڑی مل پالا نورانی قدم مبارک کھڑی اندر بت کھانے دے ہلیا عاشق تو چوے پہ شمع پہ جائے پروانہ سبحان اللہ شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا محمد بت قدے میں ہو تو بت خانہ نہیں رہتا تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق یار یار سایہ نورانی قدم مبارک اندر رکھیا تو ابو جیل پیو بھتن کے سجدہ کرے بھت بری کا محمد کے سجدہ کرے سبحان اللہ برحق دیکھا رہا خدا نہ ڈسی سکن تم آ ڈٹھوا اچھا بھی نہ ڈٹھوا وسا ایمان نانی دا سے اللہ تعالیٰ فرمائے استہانے ستا بھی اللہ تھا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے ماں کے ڈسی ون وہ جڑی منا موٹی ونجے تو کھے کافر چون اللہ دیکھا جب انہیں نہ ڈسی سکن بھلا تو ڈٹھو مرکیوں کو چے جاتا ماں موسیٰ تو رہی ہے جو نہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماں موسیٰ تو رہی ہے جو نہ کہے جڑی مطلب تو کھو پوچھن تو چوتا رأیت ربی عز و جل فی احسن سورہ سبحان اللہ میں سوری صورت میں پہنچے رب کی ڈسی آئے وانا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حکمت ہانے انہی جلا ہکڑو دلیل بجھو وہ توا کے سکی جال سمجھن کی رمضان شریف جو مہینوں تو اچے وہ 29 تاریخ تھی دی یاد مارو چنڈ ڈسن جلا ہے نکرن سالروں گال آئے تو بابا سائی مولوی صاحب محمد یوسف دی مسجد میں سائی مولوی صاحب علی حسن حسینی دی مسجد میں یہ نماز پوری کانتی ہی یا روزے جا کھامڑا برتن کال بن پہ ہدے ہدے کھیا وری مغرب کی نماز کھا وہ بڑی صاحب علی حسن بھی بیٹھے نفل بٹے پڑیا ارے ابا خبر کدے تھی وئی تے سجی مہر میں ہو ہوا گئی چند تھی ویو سبحان اللہ بڑی صاحب دے کن تے دی آواز ڈو پیو شور کیو لالایا جڑی مل جو سلام بنائے بیٹھو تے کو ماڑو آئی مبارک تو چند دسی دیو ماں چاہیے تو مولوی صاحب علی صدقہ وجی پوچھا کرے یا چاہ تو صبح نے کائے بجے عید جی نماز پڑھندا سبحان اللہ مولوی صاحب چتا تو اکھنے صاحب پاڑا چند بیٹھو سبحان اللہ ارے سائی وری یہ وری کیے تو چل بابا شرعی مسئلہ ماں جو تجھے چون دے لاڈو کھولیا اعلان کیا او چنڈ تھیو ہی نہ ہوجے وہ صبح کے کئی روزہ وجن یہ کیس کہے کہ چی میں ما تو کو شرعی مسئلہ تو کو تو پوچھا مبارک دے تو آئے نا کہ ہاں تو اکھن سا پار چنڈ ڈٹھو سائی نہ ماں چنڈ سائی ماں اکھن سا پار کو نہ ماں نہ ڈٹھو باقی ماں کے پرو شمس دین پیو چے انہی چو تا قمر دین مبارک تھی چنڈ ڈس ہاں سبحان اللہ سمجھو وے کمر وے بابا ارے طالبہ وجہ شمس دی تکے بٹیا ارے جا جمع کیا آئے ابا دے خبر چنڈ جی کسے چنڈ کی وہ مبارک تھا کہ تو اکنے سا پاڑا ڈٹھو وا ارے سائی ڈسڑ کیوں سجے ملک میں ہوا وادی بیا ور ڈسڑ ارے ہوا وا کے چڑے دے تو پوچھا تو اکنے سا چنڈ ڈٹھو ڈٹھو بھائی ماں اونے تو کے کی خبر جے بدر دی نما کے چلو تے چنڈ تھی پر اونے تی جو چنڈ ہو اسا بھی جو تے بنو سيو وٹو حلوا وٹو درد نے بڑے کپڑا پیار ما سن چوہ کرے تے کو نہ یا بدر دی نے کی کولے جو ما کے کار تا کر لیا اونے جو ما کے جو ما جو دیو تو مت دیو سائی خیر تا تھی کو خون تو جو کو نہ کیوں تے جے خون ہکڑو حجی امت محمد کی یاد خون کیا چند ڈٹھا کلے کا مبارک دی بلائے نہیں ارے وجی چھوڑا وجی وٹیا نے پتہ لگے آیو بدر دی نا اے حوالہ با چند دی چند تھیو تو اکنے دا پاڑا ڈٹو کہ ماں پاڑا کون ڈٹو ما کے صبر دی نہ چند مبارک دی چند تھیو سبحان اللہ وارے سائی وار تے گال تے بدو
یہ تکڑے میں مبارک دینا آیا ہو مال لاؤں تے اعلان کیا ارے چھوکرا بن لے کے بٹیا صدر دی لگے آئے صدر دی چنڈ کی دے خبر ہے کہ چنڈ تھیو مبارک دی کہ تو اکنے تا پاڑا ڈٹو کہ ماں کو ڈٹو ماں کے نور دی رچو تے چنڈ تھیو سبحان اللہ دے ارے بٹیا جو نور دی لگے آئے نور دی لگا دے خبر چنڈ کی چنڈ کی مبارک قدر دسی دیو کہ تو اکنے تا پاڑا ڈٹو کہ نہ ماں کے کتب دی رچو اللہ حاضر قیاس بولے بابا یہ سو مانو کو بڑا چل کرنے دی سکنا ہن ہڈ مانے دسو نا ہن ایک بے کہتا یہ نور دین قطب دین بدر دین شمس دین قمر دین چمن بدر دین چند اٹھو تک ہے آئے چنڈ ڈٹھو تو کہے آئے یہ جگہ ہو ہوا تھی ویا نہ خوب ڈال لائی سبحان اللہ رہے اساں کے تو بدھایو تو ماں کے بدھایو ماں تو کھے چیو ہن کھے چیو ہانے تو مولی علیہ السلام پھانسی جا سے تو سگی رات کو نہ چھڑی دو ہانے چھا تھا چونا رب سائیں انہی اکھے موکلے چاہے چنڈ ڈٹھو آ سبحان اللہ ہلدے ہلدے انہوں نے چو تو سائیں خبر پئی یاد علی رضا شاہ چنڈ ڈٹھو آیو شاہ صاحب دے خبر چنڈ کی کیسے مبارک تو چنڈ ڈس گیو چیں تے ایئں تے ہے بھی مبارک ڈینا آیا ہا تو اکھن سا پانا چنڈ ڈٹھو سید علی رضا شاہ صاحب تو چے مولی علی حسن حسینی کے تے قرآن متھے تے تے ماں اکھن سا پانا چنڈ ڈٹھو سبحان اللہ انہی مالا مولی صاحب طالب کے جو لاؤڈ کھول اعلان کر صبح 9 بجے عید کی نماز پڑھندا سی سبحان اللہ تو یہ قمر دین شمس دین قطب دین والا تھا صاحب مولی صاحب کیڑو تسا کے پریشان کیوں ہوئی